Na mutongoria wa Maria enge bungeni ya kaunti ya Meru Zipporah Kinyane umirite kwariria barua iria ikinyirite bunge yugimite kirimunini wa gavana Mutuma Ntwithinkia iria akumakira uturo wawe akiugaga urugwatini ni kiri barua ino Ntwithinkia na thirite ni kwithiritwe na mibango ya kumruta moyo na njira ya kumwita kiri mishemanio ya kanju ya minister mishemanio iria tithiritwe agitwa kiriyo kwa ibinda rirashariu na kuromba bunge itigire na kuona ukaria wa kwigana akiuga ona abisha omwe wawe wa ukaria ni mwebere nontu atithiritwe akigwata marupurupu taburia kubaterie kumakire thirikari ya county Mutugi Kare atwamberie na riboti ino. Ejene baro gere andekine monini wangabana Mutuma Ntwithinkia kirembunge ya Meru kurentariki 25 mweri jwethato mwanka jojo na nereketie kwa mukirwa mbunge eu na moroto jo baro gaeje DG Mutuma ariuga na makitwe no turoba boro gwatine gukurukira mushemano jureti jo mawaziri bathirikari ya Meru baro geu itwamiricivere kanyejerede ne county assembly na woni de deputy majority leader indami tebere kainindami ndami kirie county assembly ntuko ya Jumaine na kiri baro geu speaker na committee baro geu kiri committee justice arankoro kidiji Mutuma kwa kore mwanka muthiru mweri jwenana na ureria county secretary gitumi atita kwa mushemano jo mawaziri akiuga jurerega gwetwa kwa rentariki 29 mweri jwetano mwanka muthiru areugite biuria biawe bitona kubichokia na kurentariki 11 mweri jwa mwanka muthiru arethira akithingatira gitumi atona machokio na kinyabo akiuga botona kubuchokia arankoroki okorokera baruga eje Mutuma ugite mwanjiro jo mwanka jojo na mbereria gwetwa muchemano ni county secretary ende akiuga thugani ate gwetwa na wega kiria na gichonko to gweta suspicious nontu atetaga kana urwa mantu jaige weti na mbere bo county aretete na mbere kuga untu bobo eja werone muthia jo mweri jo ere mwanka jojo are akuga kariba thato bare agwetete na marietwa omware thuranira Saresio Alex Kinoti Mwenda na Brian Mutweri ariuga ne ba mwere ntomeri akomakania iraba igirwo mukawe ne jo mwaja Meru araba mwere murungamiri wari tingu yo bisine angabana eraga MCs bauka bere baire ura county secretary atareretie kumwita muchemano jo mawaziri jura jo ale jo thithekero kerethe mwana nusu babangite kumuraga na kumwita moyo na kire baruga eje ariuga kurentariki 7 mweri jwethato thaa 10:45 chiogoro na ringira riboti kwa polisi na kuandika ombi kire baruga eu ne kuga anto bana bathirikari county Meru ibaigikirwe na kwina evidence na kwina witnesses baba baigirwe bakiuga ura bakathiria Ntwithinkia na kinge kira DG Mutuma kwenda kemenyekana ukurukira baruga eje aruga ngabana na county secretary bonde na karia baraba kore wabwega na kwewa kinyala wanses na wakiuga ari munini wa ngabana akaria bawe bateria kwa allowances ni untu bakwigwatena na obisi yawe na ko batena weruba kurita nguge na kiugo mo akaria bawe na butre nguge are atareretio okaria boya bote kongana nande gokorokera baruga eje DG Mutuma romba kuthingatirwa mathina jawe na mpoene mbunge ya Meru kenda kethira rino okaria bakongana rira gutumikira Meru twe county assembly ya Meru tutumba kujajukia jare mantu jama nini nontu mbere ma deputy governor wetu na aretere mararamiko ya kuga na buteri staff deputy governor na aretere mararamiko ya kuga na tunyi security na kuringanira mantu jo jonde ingwitikia batwe tureona mantu jo jonde jathithitwe kenda deputy governor atikethira na muturo kumuthingata kenda
riria akabanga kuvamiwa uria antu bangi bakuvamiwa ndene Meru County akethira ari wenka. Zipola Kinyola wijekena tazendike yura ni munini wa mutongero bara baingi kirembunge ya Meru na ugite kira gitethetie atongeria baingi bethira bari moyo ni gikugia sniper kira gitutethetie muno antu baingi betu twethira twi moyo igikugia sniper nontu kuma sniper agukua Ameru baumara bauga justice ya sniper ni kwendeka mbere athikwa nontu kinyana ndae mochari ikio gitumite antu bathuku baraba bangite kunyamaria antu ba Meru bakonja nkunyu na muthiene zendike inaritete mukana kiria ritingo geba thirikari ya Meru barabethirite bakimakia munini wa ngabana Mutumanto Ethingia. Gavana wetu nontu natwirite maisha jawe jari atarine akeja kuona kinya gatia kanini kinya gatirwa kuguru imucha kwenjerene tete antu bau bathirikari account ya Meru tukaba accountable nontu kinya tuingwa nyunya chai uteri na nontu inya tuingwa itwethara tutari twiristine ya antu bara kinya bongwa batageti kuritari twokenda batigoko swa thirikari. Ke reporter nteto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutungi Kare.